Assalamu alaikum туғандар. Ушул африканский гигант деген төө куштун балдары сатылат. Бир короз, эки мастек. 1,5 айлыктан өттү уже. 1,5 айлык болду десең болот. Биздин адрес Ноокат. Ноокат адрес. Мынау ушулуку мастек. Могул короз. Bunun boyu kança? Bir 80 santimetre var da. 80. Mınау 3 taxtadan mınca ösüp turat da. Bu taxtayam 25'ten boğundayam. Mına mastektin boyları bir 65-70 var da. Bağları $200 dep koyduk. $200 Afrikanski gigant деген. Кызыккандар болса, чалыңыздар. Биз номерлерибизди экран бетине калтырабыз.